Mema emergency Ghana TV Ashrefonia Akwaba Ebusafo ya sanso asemi fufo asemi jidi se bibia wo bia nyama ekoso ye e de amadani de nya mekase emfaseda e ma twedi amponyankofo esense otimi ahwe so amade pa asanso achie biom na ene mensa kanso bi e wo Lawson TV aye mami bi e de na sem ababeda mefia e wo Lawson TV eso na sem ode ba ni se be ma no ne te oni be ma ne ejai na bema na adwin said the banu on shebanu and intene or the ababeda mafia e wo Lawson Afisem so entebusia for yesem ne enko tie mu nsem Lawson FM aya kasa okese na kentre homa ye why me ba chiri e kwan so mpacho yetie o kwan so de boko me ba cho me didi ruso afie edi adodo na animu ye makua e wa francho na cho kunta ase ne pepie nkomo ne e ba beboyi me ba cho mi flipe pia suo ho na meton aduane me no amoton anapa abrantie bi nso etwika afrikontanse ba pepie a efre ne bright buadu me pacha oba bia obani me di nkomo oba bia obetena me nchen ne edi nkomo na oba bia mu na ode pasem betu manim ana meti ase ma no ane etenetena ho saa pacha eko 2 months na 1 year ansa na nyinsen ba e me maame mu de kotu nanum o maame anim o maame si already asempa oti ase boy ne nso hwe me maame we me wuwie ye nso woto aso hwe me be akra no ekeka ko be 2 years no na ehwe na nye papa nti na meton kenki ene pa no wo pepie nti ye kakra na emu nso nye me tamakla no e de ne ko akra ekodi pa ho na akra no ko start school na o start school no ana me frɛ boy na me ka kyensem di akra ni ko to school o ma me sika kakra o ma me 50 cedis ana me de so akra ho nso na me ton kwadu ene anka nti na ha me sika de be ma me bien ha me nti me di akra ni ko to school me nso me ko madwuma edidi mo akra ni nya 5 years ye san ba ye chi ewo kumasi me betena me ma me nchen ewo nyame ani eho ana me di hia abrantie ya me ni TCC nyame ani ho no oba me maame ho be ka che ni se opeme me maame nhwe me so ma no hwe no obi a maame se me pa me fama anko me maame ti ase ma no me so me ti ase ma no nti ho no me ya ma adwe se metua na okumase ba bi owi en mani akora ni na me hia nfo front me ka che nse me wo ba o so ope akora na obehwe no ono ana aso ma hwe akora na 8 years ni sister akora ni bedi di obeko school obehwe ibi bia ono a eja na owo no te wo akura no me frɛ no ka chenza akura no maniska ebu 6 months no amane 100 cedis 3 months 50 cedis 20 cedis 30 cedis ni na osende ba meje enti me no na asem ni se me fa akura no me no metia cedi akura ndi anya dia mede no be ma no because metimi ahwe me ba enti me fa ne ma no me hu oba bia akura nso one ne tie ana me di akura na ma no enti ehwe ne de nkoyi yetitima na nsen ya iko PTO school na ye ka se ye ntofo man kura no ne nkura no homework bi wo ho a chesi wo mu seti ansa na wo mu nsaka na achefo no ka che mu se mo ntofon e man kwara no e pa o chan homework bi wo ho be seti edin nti wo be seti ansa na wonya me ka che ne papa no ne tie no otofon ne bi ma no nti da bi odie homework o ye wi an magye ato Sunday dakro e fra sori aba oye homework na afrodofo ni bi fra akranse maame ye office no ko mobile money ni e ma 1000 akrasem no ko mobile money okoye no de phone no e ma mobile money ura enkase ya akrasem fiso oni wo fa bia wo ba bia wo friend ana wo fa wo ba bia otase ni oni wo fa bia oye o to aso nti okoye no de phone ma mobile money ura no ana mobile money ura ne fraud ni kasai ana man different number o cheche no bowe mi awe bowe 120 million no mo twen free mobile money ura na council nti o mobile na mso akra ne papa ni fi o mo nko enumre na ho sa bai o papa e me de tu nanim no di achi ana ko mobile money o ko mobile money ura no so ya akra na o so 19 years yo to aso nti o papa ko bai o si e no kure nti ade achi Monday ana o mobile me ho no musi akwesisi ana msi scan ye be cha atua ombe fa half na me fa half omuso mu nti ase omukwa Afranju police station omukwa fa police fo ba ye ne ye be fa ye ko ye twere akra na no asem no ana omuka ase ye nkoko de dosti e ho ne edi nkola ase ana e ho nso ye to omuka asem nkwa hefa kode hefa dosti okay nti ye ko omoche me ba ho no mo ye den wo omudi nkola ase mo ho okay
ye kwa omo de me ba ne hye kanta na me ne me fiewura ansuko bi me ne me fiewura na tie nimu ne papa wa adwumam me frɛ ne papa se omla no mu de akra na hye kanta oba ye na madam ne ka se obebele akra no 200 cedis na ne papa se adwuma me kwa ye kra ye ntwe aye ko ye ntwe aye ka ske o me ho aye 1.5 ntimi sele so mame e ma madam ne ti ase o so mom kotwele akra na no asem e o police station o mo twe mo ba mo ni wura ne so anu asem de ba ya ne se scan ye be cha atua we be fa half we be fa half ne papa no ne papa she date say 3 months time ye de 30 million va betu enti 3 months time ye de 30 million kowe aka 30 million mfre ne papa no wo ne bo na mane sisi na aba o se sa nkwase ya kawe die onkwape nkwase ya botia emetwi asa kawe na wa wo hwe ka na ye de ka me fa cho fraud for no Dabi also friend ne papa ne ka say o se sa nkwase ya kawe die onkwape nkwase ya botia mfa metwi asa nkwase ya kawe na wa wo hwa e ka na beto na ye de ka me ba no ne de fon ko mobile money e ma ye twen obi sika enti say ye nkwase aka ana hu say ye nkwase aka mini musa sister na enti jitum o sa asem ne de bi wo hono ma na no kure no pa me ba na mama bon nkwase aka enti o papa say ye nkwase aka na waka to hono ne ye kwa anim to aso ma me medofo Lawson enti papa ne de o ka asa ma mfeni bim o maame ana me hwe na me si ante me di asam tu ani mo ono ba na kasa o sin ya me ne mba na kasa ana me see you ade a chi bi na me sa flante na me si ante na ko si sei aso me de me ma me pressure kra ma me ngu ana me se asam aka de me ya ne se yo ba ba ka be bo aboso e di echile ma me ne kra se me didi na tem enti me de to me ma me anim na me ma me se udi anya abotere me kofio ti me ma me twa kwan adwuso ene kontanse adwuso ne kontanse twa kwan kofio aboy ne se wate oto ne ka na obami eskani bi sister wato ka na wi ska de be ma me na 1000 de msi mi nsum wadidi matem asabu mi kwase de ode ye me ne ha me pa mi nsum mi gimudi nti mi se me de be ba be dan mu ni modi ma asema ma me enti se wasema o de baaye no enkwase aka wo ba ma wabo anaso o mehwe ne ba ne ba na ekọ form 3 nyambo mu makwa ibi school a okoda school mu o boarding fee 3000 o metwa sa aka na mo ba mo ne ka ne nkwase aka no o metwa 3000 na week bia o makra ni ska eno na wo hia free ni ho me ba cha dia mi hia no o hia no mfie sei ni awodi wana me ba cha da bi ase wo ho wo so na woni me awone wo o hia no mfie sei ni me pa cha menene onene tena ye no brebe na wo hia na onene tena 2012 eya kase me buso asema no akase ne eden so fi se na edwada why me sere wani din 2012 na wo hia no e na onene tena edie na si ya montemte na owo empena panyini wo ho ne mpena no opeduabo sister obo medua sa menyim no obo medua enti me wo yan me de to maame anu se o meto akra ne din na me mpem ba bi mfa o maame nso ete mase o mbeto akra ne din e maame ne kra ka temi se obehia ba ma papa obehwew asa hwe me na ka ho na wo ya we so wo mpena ho na okoi na manyim awie na me hu so wo mpena o de me kwakia ne nua panyin na ne nua panyin ni se na wo betimi ni afia atwen kula betimi ni afia ko na me se afia de o ye hwan a enti me kra sister me ni hu ne da ekosisa me wu na duabo no de soma free hin na bre o boni kunu sesi wonim no yi skama metoduane dida na bre ben na onso ka so bebo be ma ni dua bla me ka se me boni dua no o ka che me se sankwase yakawe de onkope nkwase yabosia metua sankwase yakawe na me ka che nse si wonim won tue sika ni bi no ogina baabi e ka se ne bane akora ne dade a ensu a mefla boni dua ne kai obetene mu na me de bebo ndua gata bi obegbatere bi ya me de bebo ndua eye den na se duabo adwen ne ba mutirim madam de eye me na me ye o enti ene se consider se wawu e ana duabo sa no eno free fa wawu a me ni se wawu onti wiase because what yes dia what we ye just enti eye den na duabo no seconds na pie free ma no seconds na pie free ma no me ba cha memo bet maker amana to ni trimisa na be ya o sika bi twi a obo ha betwi ana asa akura no be start ya enti wudi duane hurehura no watwie ska no me ba cha da bi onwi aden duabo de abaya kama de wudi duabo free wa no ba be me bia hu obedwane o kama wuti we gata kura obotra gata wudi bebo ni dua ha
enti wo boy ena owu ya no hu say wo pese owu say wo na wo busa na de kronti a wo nhwe ne ba madam me pa cho akra no wo sakra no ya na adwen se obeje no me nso meti ase ame ho odin me mfa me ba ma no ene me kodi pa ba na menya kakra na de kakra be ka ho ebe ko ni mu sense ubeja abo me ni abrantie yi a enya ne ba onu a na ebele ne hu o na sede ye kura obejai e de ahwe obi ba ma na bla onso oti ase a wungu ye de be ye wasede wa wo beble enso ntimi nhwe wo ma wa wo say wo hia no wa wo say me hia no o 2 anti wo jitum say wo be wo we ka ho 3 osa na obi fofora awo 2 a osa hwa ba makura ka ho ense wo hu no no opene ma dada na wo jitum wo ye sure say won ne because wo popa o I won ne yo so wo hia no no ye ne ma asem dada no ma na wo jitum say wo betena ana enye sa driver ni so de be bi obeduru bia wa wani twia ebi no mo de be ma opel enzina wo de ne ehefa wo ehefa na wo hia no mi hia na opepie asuo ho yekuru awona wo hia no awona wo de ka ne bai na wo mbachan wo no na hyase no na ne hwani mu te sei oh na mi ton meduan nti mi skasem kra na me fa ha no me fa skasem ha because mi kokrom ko fa ne ma be no amoton ana papa da kokra metimi anu ada san miensa ede nti mi skasem de me fa ha na adwen nti ono nti ne ma uja wadwuma ho ana oka ho bi because me den oka ho bi cheche mu ma yenti me nyinsa ne ba no adwuma no me jae beti me koma anim kakra me ka che ne se sei na mo no su nti kra na nyinsa aba nti sika na hye nti wo ma mi sika kakra na me fa ntate okaka che lo maame ose ne maame si obi a me nwo dade mi nse me wo akrodai na tade a wa hye ye miensa mpaboa mienu no ano no so obeko school obeto school bag school mpaboa obedidi obeyiniti obesele nku ba bia odwe obeye bibia bia eje ne papa one netie na ose me fa kra ne mlo sese mfa so be na me nya fle wusu a me fa kra ne mlo emfa so be na wo na sa wo hwe wo ba wo timiji akra ne mane yeye akra ne me mane nko ne ho akwa ma akra no ka che me se ne mpena no one netie no akra ne ba ho anu omunamuna nti akwa ma de me kasa akra ne medi ni ho a me ntwe kakla sa na o ka chele ni Mr. Bright Baja hello Obadie wo de ne ba wiase a ye wasede se wo hwe no ababa wa ise free titi nyina wo nhwe akra no enye nne ya wo ka che so obebo udwie yi adenti a the party wo ntwa no this is the ne ma me eni ni nya no mo ho awo mo eni ni titi ni ba ko enti na ebiabo empada no ebiabo empada make na budia ese me kapele kwa ma akwa na be ma kentinka be ma tentene tie me be ma tentene kentiri ka te se ode eduabo sa no e de eno no wo ka ya me so ni nyaji no ni teacher ni ba no ha buzaze ni teacher na musa ni school fees man teacher na eno ni kantin musa ni ba o bi se wasem ya no krachem o ya otorofo o sande ni ba da ba ifle teacher ni ne bi sa fa ba no ma musa da be na sani kantin ma no Tembe. One can of crime. One can kule. We are true for crime. Mr. Bright, me no kasa. Mr. Bright. Mr. Bright, me yi ni mic free me no na kasa. Oba no. Yeso wo se wakofa nkwase aka aba. Ye yi nkwase aka na si nchen. Eye wasede se wo hwe wo ba. Enti wo unim se wo se wo hwe oba. Enti di enti na wo nhwe no. I don't know what I say. Now, my move, this is the tackle of the Bumbia. The next lesson, the job and the Bumbia. I was in the because I call school, I call teacher number of friends. They have not a class for me. And then this 3 days, I'm not going to be so making this kind of home. I want to catch a mission. Now, what do you want to the Bumbia? We need to have in Germany. Nese mumia nu ya bubonu ya na moshia. We ya ma we bebo. Some of them went to church you. What is a man with a can of Bumbia? So, so far, I can go one can of Abuja. Now, a brand no one can do abasam, Mr. Bright, say, a brand one won't carry do abasam, no. A breben and a church one, son, I wouldn't a cranny sikeba. I call the teacher and a flame. As a young, no, my friend, I'm a teacher.
The environment the first company send the dear in Chicano. And I know the other maybe so no phone man. Not like I can my friend. I mean them send this company so. Maame de won send this company so. Say was it Gian we nya mo. Enti send this cabra ne mfama akora no. Ah, Mate. And they will send the saying. And then oh, sorry, Unity. Bright, so sorry, Unity. No, I mean, maybe can't you to school can continue to make them maybe. We are 24 papa. Who can't take I can't hear the end of the oh, that's now what? What are you doing? Oh, yes, 1 o'clock. No, can't see for being in our train. Mr. Bright, and dear parents in a beheld bar will catch they say. Can't see, and I watch and son where did he? And Kwana would join you of you. Oh, money, Diana. What am I saying? This guy is under the minister. And you made this extra. And I was in the community. I think they can make the country. Nana ya sema mekana menkan say another me guy put on madam but me west na ma send ya bia ma no ah Mr. Bright baby Martin gram what to sell ni many na say ya no me baba no edika me ha look me o kan ya o de o baba no no o baba ba ko pe ontimi hwe no obi na ebele hwe no obi defo na ehwe o ba ma o de atena ho ate tena ho na didi na sila na shetade Ayama. Who? Mr. Bright, you been here, Mr. Bright, you ain't seen the pink and show, say, a brand here, dear. A brand here, dear. I was so here, my say. Yeah. Oh, my dear, my baby, so my say. Eh, Raddy. Oh, my say. Oh, my say. Baby, Beno, Omuniano. With you, all and I've been you ever collab, what do you with a colon said? We know for Flamita to them very. Well, we're not talking catchers who can't say will be sure 1 year will be sick of so. One of my from Mohammed, a bayonet, Yama, Mekani Mikasa. Let Yama Makati will not tell me this baby. Now, all over the pressure said, I said, upon the bell, I could some Akwani konsoma odanti won hwe no ana Mr. Bright won se ma wo kekan die the son only make idea so I can walk bla me on family ani ma wonani akina oso akura ma mfa na ma enye na wanyini a me so be konsu ya mama no ana me de ne be ma onsa nka no klache eso be hwe oba otu muten obe hwe oba eso onsa nka no akola no se me de ne to so why na obechere o de neto why o de na ko so papa mi no papa bi e je na me ba ka mi bi e ti so me no say na me bi kwa ti asem e ti say aru so wa fa me wa gen e ti na me ni uni kai bia sa kwa so ma anya ya anya mba no ndi de fa na hu so me ni ba o ka chi o se wa anya den anya oba no no so na se sa akwara ni bi e di na ya di na to adepa what's sunny di na eno den na o se sa akwara ni di oboa na akwara ni e fe ni say e fe ni Mavis den ka say na e hu Mavis buadu oboa madam oboa edin ben no de ne to na wasesa no ni sister pen edin ben Mavis buadu eno na o de to no Mr. Bright enye sa na o de to no me de to Mavis buadu ba akwara so wa me ne so na de pa na de pa de say ensa efie din sam na ne omosa kwesu be he oba ne jai say wode Mr. Bright adepa de say obi wo wo ne ba ofre na adepa ye fre bi achede edin be no me bala fa ne ko problem ma so se be ma no se me be yi wasede obeye wasede klache obeye otu mu tem se obeye baby amedi wadro ndie mani abele obeye onwo ba emu obi mehwane ma na wonam abonten me bani o onam konta se na wo ye gaga me bani o enso onya agasede Mr. Bright se wo ba na wo nani abre a wo hwe ne ba wo se wo nsani ma ye wo nso ba no e wo se obomodin na wo hwe wo ba no na wo kana wo de akra na kwetena be ma foforo ho na be ma no na ehwe no wo vesika manyina se be ma yi na ehwe no enso ye wase de ana ma se de ye should be ba o so wo ma ko
Debbie, what's some who show obedience to be so real, dear Mawana? We should be like Akolani saying, and I can say, Akolana, now to me, then I will know Akolani. To me, then I walk around with Akolani to who show Banna, Debbia, no back, sir. Debbia, no back, sir, the obey here, we mana. I didn't say Maunya to me, or Basso. What's the talk from Akolano? And my flesh is full of the first, or no, not more. And Akola will start Akola. Jesus media, no better from Akola. Akrane was say, Ojina say, I come or cousin perform, not one pieces. And I only Kasaya or say, oh, perform Macron. Now, also, then I will catch Beman and Mr. Bright Meba, Nyanto was say, I crawl class 6, the other now catch and so on top of man. Min Cangelanida. One can't turn it down. Me beside Miss Capra, Safune board, Scapra, Mount. Ray, Ojina Susan, what send this Kakasiama cry 100 cities. Sablanty, just 1 year no coffee. 1 year no coffee, 100 cities. I know best on them. I send this Kakasia Cranon 20 cities. 30 cities, 50 cities. Papa, one better, Papa. One better. Madam, we need one kind of crowd. We need nothing in the aka. Now we are no coffee. And some may be so. I cry no jack class. What didn't fear say? Cannot be anti be. Only move here, what dear. Only class your dinner. I got Papa Ben, oh, yeah. Mr. Bright, Obano, fear say. For 30 years. We can't win him. Only Muda, you can't handle who ye. We are true for only Muda. Nebani de Cloni. Obano, oh, one after bay. I want to cut Obano, one after bay. Mr. Bright, Obano, one after bay. Hey, 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 one in oh, Wabla 1 year, a show back. Who will cry when you be manisi? What to one? On show, what too many negu? What too many negu? One nam sacroma, because we'll be a new so. Yo, and I don't think I showed Simuntia, 1 person over here, Mr. Bright. Madam. Sir, was so say I can my police can be about the problem. But what can tell me the Mammy Classa can friend the album dia. So was a witcher. Madam so one can be said you. Me money Driabia. I was a witcher. Maybe you haven't carried. Bright, yeah, catch yourself, Brawat, never show back. Make up money, and I'm the baba, and then you know, school be there. But some is out as a candy. Then 4 Marco, I'm 4 Marco as a Mudim. So no the go game and I saw the homework. Game what the homework? Yeah, what then? Sunday be no any homework. Your money homework Sunday be a point sorry by ya. No any homework. All your homework in an assign you by ya. Ojina ho to papa so say or the book game. Now when you say Mr. Bryce, you been here now a barber show ba. I was said ye so show ba. And no see Diabo be anywhere. I just a chinchan who say Diabo enti obano and san kan kire say ene canteen na obedi nti na obano ni die wasre obesre abranti kama who san so eye wani je meba tie meba eye wani je say wo kasa ma wo bebre me madoso enso won hwe wo mo when na ka say yes ha me ma ya trepe o ma ya trefo Uni do fia wo say. Uni do fia wo ba ko do fia sanyam do fia di abanoma ba. Uni afia wo say. Afia mpon Steven oba ba ko pe. Ontimi hwe no. Me wo akra won sha wo pante da. Ifi say me wo akra no. On sha wo pante da. Wo yo trofo papa. Dia ye ba woni kan wa wonum. Baby. Wo trofo be me. Wa unu emfa bi nsie se oba yetre oba be na yetre uni du fie ma wo se Pedi o chile da ye di hwe ni pa ada na da no fa ma hai
na wo fa hwa kola no na me dia anda na fa dan ne mahai na wo you know wo na wo ni wo da be na you know na ko tia dan ka na ka mo so no wachi because me na wo ja pade no fi no you feel no na wo ba na be ka botisem a tire mfo no so dia wo kan na ya botisem dia wo keka chele me no madam Martin do the first ko na message this chairman why ye be hia wo fia se wo beba na ye na watna se ye nhihye ye de ama Mr. Bright tie me o beba o beba eno nti ye ka kire se bra na ye no nya nhihye ya ebe ma hwe oba no enkasa sakasa na nchire ye enkasa sakasa na nchire ye be hwe oba no nso a eno nso ye wei ye be hwe anim se obeba se dia wanya no ye kire mo aye enti bra dia wanya dada no ye be kire mo aye enti ye be hwe anim se obeba wai enti Mr. Bright no dia wan tuna se anya no ye be kire ama waye ama wahwe oba ma Lydia afia enu nti na ewo se emma sabi se usi so ya wadru mpanin fie mu a be ma fawa ebeye yie no ke be ya se bebre ensa akwa akosi fom ebe ya hwe be ma nanim hwe ne nkasaye hwe se de niam si kokofa ansa na wakwa akoda ho na ne nada hwe de Bright ye se odi rough sort ase eya de a odi rough kire se wonya na dwen se akoda no obefa no na wahwe ne ba o feel se one day wo ya wano dawie ya wo so onyima yo mate se ba se oti nani na odi ahye akola ne de ebi ni mema no dodo na o mu nyina adwene no ena o feel se woni wan tena ni nti no sika bia o de beba bia no wo benya bia to aduane adi eni nti onfa ma nti simple fa ne ba bre no na onti menhwe wa bre akola no eyi eyo de emfa no ho so ati eni nti emema nye niema your friend say emema nye niema esene fata na obadete ho a wani ho yaw mami so bros we blame no so ati say nyame adom asipi a wutibi ton wa ade wo ye wadwuma kama wo hunu sikani abribia eye dan na wo jai wo ho ede kokoma abrante say won tra se ntwa chese be ma ne be ka me pewo na susu di so wa hunu ani abahye bone wo hye ne ba ne bone akwada wa 13 years unse yes wo obesu ade wo phone so ntimi di phone na ma no eya da no onya wo password ana say sa your friend say MTN 96 na okoye no merchant no ho no wono ne koka se sika bi wo phone no so ani ti fa password yi na fama bibi wo ho yeah nuti na da your friend say abrantie say enya de obetu asa enkwase aka no because se wo komu yi a eya mu ankasa mu fom so de na akoda wo so wodi sua de wotimi di pie kwa abonten ema your friend say frauders for etimi ko ne yakoko yi sika free phone no so na ebe ye nkwase aka te se de ne papa e ka no so ati ase ti yenhwe emaye sabi wa ya ba ya ba kwa no che se yenhwe de tacho na che se bibia ni ana mama ba dada ba ukuru ne de wa ya de sesi a wo hwe no wa ya de se wo hwe no be ka bi wo ho a yemfa nkonkosue wo bi be ma eni ti Bright o se hwan won to ato na wo ye se gise wo twen your friend say feeding kanti ansa no wadidi na ani wu se wo di agora ani wu bra ne be he oba no na face so be ma bi a waso oba no mu a ohwe ne nkakra na even ene ne ntrase na ne nka no na ya to yensa afra wo say bomodin so obeba ni aye sa hyehyeye no so ati ase so wanti ase na aban be wuram so ati ase so de ene aka ne fie he ya na asem bia de na asem ko na mo mankoda bredodo enkoda ye be wi ase de bia wo mani abre ye ho adai wo mo nka ase ye be wi ase o mo anka sa manfrempo ma kan mo anka sa matopa mo kokoto a na mani aye mo hrete na mo ya mo nwene hwe se wo bi beba nyinsen bi beba wo behwe nyinsen wo behwe ba ma na ko school obedi di wo be sha atade enu de na emoro afi 5 minutes no awie yes 30 minutes and it me enjoy wahu no awie na ehu ka egu ho no afi na mo betwe ho damra ma me dase elder avia I say enne story ya yeyi sister ya sama wode abedan yeyi wode owura Bright ene ba ye Bright bodu ne botaye nyina ne se ne ba no kana wabo no
ometua mu 3000 na afi boarding house or koda no nso ometua 3000 na sem titiriw eno no na o hwe ensem bi a efiri mu ba ya na ewo semma no nso ye kasa kire wo mu kakra 96 se wonne be ma wo a ma kwan ma be ma no enya access ewo ne ba ne ho efiri se eye ne ba no oya sister asema wo ka eye sister rules efiri ya wo de asemi ba yi na just na mempere ma ne o mefa no o ma wo ho na eno de eye wo ene no na mo ba no enti se ebeye se wo ba no nkoa na se akwala ne tra ho no eye mfom so eye ntiase na esie nya awo se wote wo ba ne nche kura no a o makwan a awo so okodi ena e ne papa ho papa no nso enkwala no ani keka nanim eno no ne ade a awo se ye ka ne ye kire ema no mu na mote ase eba no a ye ka ho asem no se wo se ye ka se bright hwe wo ba eye na sade se agya ase kire ne se onyankopon de akwada na begya wo enti wo sa akwada no bedidi se obenom se obeda se obesori se obefira ana obehye eye wo a ye de na begya wo no eye wasade enu nti na be ma ye fra wagya enti wo ba bewiase a sa de nyina no eye wo ena sasa wo ye enti bright na sade no na ontumi hwe ne babra akwala no nso ni ho kwan se oba ne ho enti ma no monhye ne nso se mo ne mema ne wo a momma mema ne kwan na nkwada no nso ntumi enko mema ne ho ebasa onze nsem bi efiri mu eba ya sister yi kasa mema ne si hoda mema ho anwa mema dabi enya nko awo dia akwada na nya nko awo dia ana ade ba ko nso ai wose yehu ne say bright enema bia ensem bi efiri wanum ba ya ne kire sa won heda nya serious bright wonya serious na me ye ja na masadia ne sa me hwa me ba wo ba wo ne hwan sa wo ka kire me say me ma me ba ne ma wo ho dabi enti bright ye wasadia sa ja na wo ye wasadia sa ja wo ho kwan sa kwa bia so no oba no nso oba wo njan dabi na afia ye kan ma be pesa me bo rose afri ye ni kuru na wone ne tie me bo na baso pa because enye mema nyina na betumi ayesa so akofo oba no wo ba na obetumi agye na tum ahwe ne sa ne ba na enkwasiaka ye ka ho asami enkwasiaka de ni tua ya enkwasiaka watumi agire mu na wo boa no matua papa no ye manamo ya nya ni didie nanso ese ye bona baso nye mema nyina letumi yesa bi nkwasiaka de ni tua ya bi nkwasiaka de se ni tua ya papa na ye kan nyina ya na duru ba bia ye ntete ye o ntete ye no ehia e wo se ye ka no kre akwada de eye dan ukwa gina wo bi ho akwa send sika akomu obi amana ba ye ka na wankasa wutumi hwa ho ana ye kan nyina moba mo ni wura no nso na ni na ho na akwa be gina won chance send sika 12,000 mo obi a o se ma send ho baka e sa wutua bie e se kari nyina ba so okru nso wanya smart e so oye adwuma oye mobile money vendor e say oye serious na niam bi wo ho anya so obi aka sasan ya sandiska na wa sandiska bra woni ba bi akọ umusa no wo de koma hwan wa ya wo de an number ne de san ne die de san ade nyina wotumi musa ofisi ya wa sandiska akọfa ka beto obi so ni nyina nso ye sua de ese ka ho asem de ya ka de awie nyina na sa bright wo so obeba ha na wo twe se na ye ho kwan eja onyankopon de ba abegya wo ye wasade na hwe oba anya sa wankasa kra no wo ha wa brabo mema no bebre anya ye because of say oma wo ma ba wiase a omo hwe wo mu nya medi na begya wo no e wasade sa wo hwe oba eno na betumi abofia mede ba no si na emom ye wi a sister aye rosa free ye awose ye boa no na wote ase sa akwada no nye ono nkwa ne dia oso o makan na wanya de sa be ma hwe wo ba sa wo hwe no so won hwe no na wo se enkwase akai wa metu anti ofra akwada na mebo ne dua hey sister you deny Debbie waka Ankwasi aka no o ka ho asam so wontua ontua ankwasi aka wo say mebo odua tani ye bodua wanka ne ye ho de wanka ne ye kura na mo bright anya no so nkyerasa wo hwe oba wo asede ne say be hwe oba be das okay yeah that
ebusiafo mi do bibi asoso gibre ma ye kuhwe video no eba ye ne edi kan na se da kese enko emfama bema na otu ni husi ho so obehwa abofra no ma meni ni ku na one ne ti no yenda na se esanse nye be me bia na ebetimi aye da papa na ye de waye no nti yemfa seda emma bema no na oba no se na ya papa elder kan ye no one bema e na ewo ba no and sometimes the petty mistakes be a yebeye no ebema bema na ye na adwen so onye de onhwe ba no esanse opese wo take full control of abofra no and into the meso de menye de meyi misika anye de emma o ma onfa nhwe abofra na bra onye wa adwen so bema abofra na ye de aba menchen and sometimes no so no maamefo no omoye mistake e wo saade no ho omo ne se bema ni nejai de nya ne se bema no ebehwe ne ba nanso onye na adwe so be ma akwa na akodi holidays bi woden e wo papa ne nche enti sa yawdie na papa no efemu no e na o make sure so ye de on hwa abofra because papa no e make statement bi say abofra no ensanso e ma ne da enti no because of enti no so ye na adwe say abofra me on ble wo me papa no ho die me so papa no me nye de me yi misika e ma abofra no e ma wo mfa ye de wo mfa hwa abofra no enti no ye papa ne ya kasa no matter what, at least say holidays been po and obema abofra na akọ ne papa hokra na eye na so mamu nya ma agin say mu ye maame and inti mu take full control of the abofra no and inti ebusiafo aya na mu hwe ohonso ye den eye emfa emmaye say na ya maame and ye papa ekaye no be ma na die say make sure say obeba be ye na sedie ade ya ne say odi abofra be ba asase we so na obe wajin so onhwa abofra no esen hire efe ni hira de unye bida se na ono ahye boss oba be pie mu e wo Lawson TV e bompaye se asem o kan no obedi so na asumdwe etimi aba ebusuafo hye ne so sa ha emergency Ghana TV oba so na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e wo comment section no e de amam na wa hye so e de ama unye bida ni de ni amekase yesuensi anyama bebre e wo ye daily life mu essence ye nim da sa asem no ebi beto yen ebusuafo edi amenti so ani keche mami esi enesen ye besan so edi hyimu e wo fidem hasen so ebiom ebusuafo